باب 71 كرياد الصالحين ما يوتين التواضع في ينكنغول في لركتغول وخفض الجناح اجيبين تينغول غابتان جمودون دين عليغو جيبين تينغول بالاجي من للمؤمنين ونان بغومي قال الله تعالى لتدو تودون ذلك يميرغول دون قران واخفض جولتين جناح غابتان جمادين لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد كلام مرتد منكم موضوع عن دينه ويدين مككم فسوف يأتي الله أري الله بقوم يمبغو يحبهم تايم ويدبه ويحبونه هري بيدم أدلة تاكو بويل في نبي على المؤمنين عزة تاكو بنياد بكريمنال على الكافرين وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم من وديء شعوبا لئي وقبائل غوري كما وديرنا في بائر أنا بري بيدان لتعرفوا كفيهم أن تنير حق لجمع إن أكرمكم أن يكبروا تدود مودو عند الله كألا أتقاكم كأردون هلد الله وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وتولأ من هورمون هو عالم بمن اتقى وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف هم بتولد أعراف بن ندى رجالا ورب يعرفونهم بتاتا بأن ترى بسيما ما نجمع بنقال بينما أغنى من النفال الدنيا nafaano ɗum ciyano komin moɗon jamɓukum dente moɓodiramen lemo on ko waɗayno ɗon kaɗuna wama kuntum e konko laati ɗon tastakbiruna inon mawnintino ɗum nafaali ɗon ɗo hannde a haulayi wona ɓe ɗo julɓe alladina on ɓe aqsamtum ɓe wondirayno ɗon kaɗuna innon la yanaluhumullahu allah heɓintaɓe bi rahmatin yurmede awa hannde ɓe heeɓi yurmede ɓe ka nder aljanna udkhulul jannata naate ka aljanna yandi wone to yandi jokkeyaji mo yandi la khawfun alaykum kulul fakin wala antum تحزنون وعن عياد بن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله الله أوحى وحيني إلي فادي أن أنسكني تواضعوا ينكن لرني حتى لا يفخر ها حرجلة أحد أحد يدو هي إغور ولا يبغي توابع أحد هي إغور على أحد يدو إغور رواه مسلم وعن أبي هريرة يتم أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي ما نقصت صدقة هي دويتتا جودي صدقة ما نقصت دويتتا صدقة من مال إمر دي جودي ما نقصت دويتتا صدقة من مال إمر دي جودي كصدقة إبتادون من دويتتا دي وما زاد الله بيدرالي أبدا جياد بأفو سبني في نار مكة إلا إذن سونا تدنغل وما تواضع أحد goɗɗo yankinanotako lillahi allah illa rafa allah sona allah ɓantay fi makko yo allah waɗanmi Abdoullaye Kalla yankinaniɗo allah yankinani julɓe ɓen o wona ɓantuɗo fi am min e durriya on e ɓeɗo wonɓe lanjentade rawahu muslim wa an anas ƴettama anas radiallahu anhu annahu no kanko anas marra o feƴƴirno ala sibiyanin e dow paykoy fa sallama alayhim o hiwri paykoy koy فقال وي كان النبي لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو وينود متفق عليه حديث تمد جيغو اسابو الى فوتي دن دفترنه وانه يتما مكو قال وي كانت الامه سلاتك كورو من إماء المدينة إمر دي هرب المدينة إن سكوني كانت الامه لاتي نوك كورو من إماء المدينة إمر دي هرب المدينة لا تأخذه مجوغرين والله بيد النبي مجوكتنا جنغو نلانه صلى الله عليه وسلم فتنطلق به ويوتي دا إن لادو حيث شاعت ويادا إن لادو كان حيث شاعت هكا وفالا بيادو تاي مو لاندا دمو يمو يبتان دمو أنديجي مكو إفاليجي مكو رواه البخاري نلادو توني تتنوكو دون في ويقول أوضوكو كوردو وعن الأسود بن زيد بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها نين عائشة لندامة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كن لاتي يصنعون قولين في بيتي كسود مأبه قالت نين عائشة جهبي كان لاتي يكون هبوانا فيه مهنة أهله ender gollangol ender kurkanagol ɓe ngure maɓɓe nde yani koni firo mum khidamati ahli ko ɓe kurkantunoɓe ɓe ngure maɓɓe nde ɓe wuppay ɓe layɓay ɓe fittay ɓe unay ɓe ƴoogay enen hakke ko tawata en kurkanota ko ɓe ngure men nden hakke ko tata en towniti ananay ɗen inna gorko fittata gorko fittowo ɓeyngu makko yaltay tum ma ɓeyngu makko mayay tum limana o wondata e ɓeyngu
andi a woni mo fittanta ɓeygu ma laɓɓina suudu ndun a woni kadi shirkowo kadi noon watti ɗon fa ida hadarati solatu si julde nden heewi waɓɓu si heewi o accita kadi kala ko jokki haraja o yalta ila salati faade julde nder Bukhari yanata waɓɓu to heewa ɓeynami ɗo ukkinindi ndimmi to sawde ɗo ko beemi jippinandi kamɓe ne laaɗo mami miɗo sori ɓirgol nage ngen ko beetuma mi sorti mami ɗo rottude ñiiri ndin ko tuma mi gayni no mami ɗo hoyni linke ɗen ko beemi ɗe ɗo gasa wuppede mami ɗo branche feewal ngal miɗo paasude ko beemi gayna ɗum ɗo ɓe gollanayno ɓeygure maɓɓe nden ndeyi kono kala ka waɓɓutu yoni juulugol ko ɗon ɓe darnata ɓe waɗa pause ɓe yaaɓe tottoya waɓɓutu Allah enen kadi wonen gollanayɓe ɓeygure meɗen nden wonen accitoɓe kala ko jokkuɗen si waɓutu heewi haray noon ɓeygure kadi gollantede nden kadi yiyete mum a andi a yiyay e jon tiga si toroɗa tiga so tawi woni ɓiɗɗo ma on ma ɗum ɓeygu ma o nananima ɓeygu ma si tawi o landotako makko a mara kala ko jonnuɗamo o jaɓay o yondino o yataka o waynakima sa seytini o anay o maapo o tefa o anda ko honɗum sa fokkiti wolude o deƴƴe tuma kala landiɗama service ma hino newi oɗo yurmete oɗo a ananay oɗo a mapanto oɗo a ananaymo oɗo a kurkantomo feere wo ala ɓiɗɗo ma on so tawi woni o yahay jande nden ka alqur'ana hunja gongol e janngugol defte ɗen no newori o yaata o suuɗo o wiya o yawnota o yahaali l'école on o yahay golle o nder suudu koye fof himo jokki ɓe sukaaɓe ɓe e jiwɓe ɓe wiiɗa ɓen fof ta yiiduɓe o tertike o jaɓaali wondude e maɓɓe oɗo kadi a kurkantomo wallahi wa illa fala si tawi tun ɓeeɗo ɗiɗo comportorali ni jongalle on kadi wata comportorde no nelaaɗo comporto noon won abi rifa'ata tamim ibn usayd radiyallahu anhu qala wi intahaytu mi yawno ha mi hewti ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tawi kanko nelaaɗo yahtubu himo teenude few nelaaɗo tawi no teenude leɗɗe fa qultu min ya rasulallah rajulun gharibun ko gorko koɗo jaa wari yasalu an dini mo landade fi dina makko kan la yadiri o andama dinu kon ɗum dina makko kan fa aqbala alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo allah fewtiti e am ɓe ari wa taraka khutbatahu ɓe acciti ko ɗo woni wa taraka ɓe acciti khutbatahu khutba maɓɓe on nani wona teenugol on acca hakke gorko wi mi arnon tawi nelaaɗo wa tawi kamɓe yahtubu hiɓe hutubude ko hutubugol wona teenugol wa taraka nelaaɗo acciti khutbatahu khutba maɓɓe on hatta inta ilaya kamɓe kadi ɓe ari ha ɓe hewti takko an fawti be kursi yimɓe addana jullere faqaada alayhi ɓe tooli e hoore mayre wa jaala ɓe woni yuallimuni hiɓe jannalan mimma allamahu llahu konko allah andini ɓe summa ɓaaɓe gayni few summa ata refti ɓe arti khutbatahu e khutuba maɓɓe on ɓe continue fatamma ɓe timmini akhiraha sakkitorde khutuba on rawahu muslim wa an anas radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laatike ida akala ta'aman si ɓe ñaami ñaamete la'iga asabi'ahu salasa ɓe mettayno kolli maɓɓe ɗin tati hala ɓa pos si ɓe sooɗo ma si ɓe mawla juuɗen e miswar kono waɗi si inniraɓe mettay kolli maɓɓe ɗin tati ko kulli joyli woni e junngo ngon ko par ce que kamɓe ko kolli tati ɓe ñaamirta honndu ngurdu ndun e honndu sappordu ndun e honndu hakkundeeru ndu menen men wiyata ndun mettirdu juuri ndun ko ɗi tati nelaaɗo allah o ñaamirayno hikkindu ndun ciwaturu ndun ko ndun men innata menen ndaarirdu ndun ndiyan salligan nan si wuli e ciwaturu ndun woɓɓe wiya kila tunkun ɗiɗo ɗiɗi nelaaɗo ñaamay haa ɓe haara ɓe sotto ta ɗiɗo ɗiɗi memaali ñaamete seedi e meɗen nana ananay enen hiɗen inna si junngo heewaali ɓanndu heewata so dire miɗo maapi fiime en piiji yamiraaɗi ɗin en waɗata en yamiray kadi noon daroɗen kadi yamiren contraire majji kadi piiji haɗaaɗi ɗin en accata daroɗen kadi noon e yamiren kadi contraire majji ɗum ko hunde hulɓininde noon ɗum ko si tawi an a nokkay cañil haa junngo ma ngon heewa tew caññoɗa ñaama ota won kadi yamirowo yimɓe ɓen ɗum ɗannina munna sunnani laaɗa non sallah sallam on faami ka donc ne laaɗo ma qaala o wi wa qaala o wi ida sakatat e pii kadi si futti si saami luɓumatu ahadikum si sayre goɗɗo e moɗon goɗɗo e mon no nokkude ñaamude e wi ka junngo makko futtima ka hunnduko futti
falyumit anha yo hoccu ɗum o fitta o itta e muɗum al ada kala nduggu kala tuundi ko nangi kon sini e abbere ñiri yande nden wala yakulu ha yo ñaamo nden wala yada haali cheytan woto waccande iblisa ko anndingol en sen ñaami en poto patan niki en luttini wondi ka pileti en hibbi goɗɗum ko en anndu haray ɗum ɗon ko gaño men en iblisa ko woni ko accanɗen so ñaami noon o haari kadi alamo o sototo o iwtira ɓaawa mum si wona enen haray a faggi gaño ma wa amara nelaɗo yamiri an tuslata ko ɗum woni nde ɓirtete ha laaɓa pos alkas atu pileti ka ñamaɗon enen ananayi goɗɗo no inna seede mi haari ko luttundi mo haari ɓirtata enen ko watten iligoy watten ili musidɓe qala nelaɗo maki fa innakum onon la tadrunahu anda fi ayi ta'amikum koye nder hunɗum e ñameteji mon ɗin albarakatu barkikin woni saabu ko barkikin haarinta ko kin janɗinta ko kin fayinta nangel ñametewil ngil wonɗe ñamude ngil ko ñaaka ko Allah ni waɗude nder tol lekki kin e vitamine on rawahu muslim wa nabi hurairata ƴettama aba hurairata radiallahu anhu ani nabii sallallah alih w sallam qala wi ma ba'atha allahu allah ne laali nabiyan annabajo o illa ra'a al-ghanama sawna ayna e dammi taw qala ashabu sahaba min laaɗo ɓe jaabi wa anta yan qala laaɗo maki naam kuntum laatiki ar'aha miɗo ayna e nooɗi ala qararita li ahli makkata e dow joddi fi yimɓe makka ɓen hadis on ko fillitaɗo rawa al-bukhari wano ƴettama makko ani nabi sallah sallam qala wi law du'itu min muhammadu andingol kamɓe ɓe townitake si hay mi noddama ila qura'in fi faade kurmum hara kawtaji amma jatigi jano defi kurmum noddila yom yawmin hawta awdira'in ma ɗum sugunu laga biltu soɓe mi jaɓan wala uhudiya ilayya si neldama kadi andira on sugunum aw qura'un ma ɗum kurmuhum toujours kadi laga biltu mi jaɓay rawahu al-bukhari wa anas radiyallahu anhu qala wi kanat latike naqatu rasulillah ngelawbane laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam al adba'u ko ɗum woni ko ranewa la tusbaqu ko ɗum woni kañum ngeloba nelaɗo mba la tusbaqu mba adetake hakke ko mba wawi yewde hakke ko mba wawi dogude puccu wo ngeloba o heɓaki wontir mba yeeso maggo aw laata kaadu ma awa goɗɗo eɓɓata woni eɓɓatake woni tusbaqu nde mba adete few goɗɗo ko wawi ngeloba o ma ngeloba ko wawi dogude o wona ha eɓɓa towɗena adagol ngeloba nelaɗo mba tun fa jaa aroy arabiyun arabiyankejo iwɗo ka fulawa to ala ɓoodi lawi mo e hoore jooɗateri makko alego imo e hoore mbaɗɗateri no gasa ko puccu no gasa ko mbabba no gasa ko mawba no gasa ko e ngeloba fa sabaqaha ko ɗum woni o adi ngeloba nelaɗo mban few alegoy ko o waɗɗi kon dogi acci ngeloba nelaɗo mban ko yiyaka noon hari hay hande fa shaqqa dhalika ala muslim ɗum satte julɓe ɓe moƴƴa kono waɗi o ahaden fulawa ari kanko mbaɗɗateri makko ndin dogi acci mbaɗɗateri nelaɗo ndi ɗum satte e julɓe ɓen hatta arafahu nabiyu sallah sallam ha nelaɗo andi ɗum humpiti ɗum fuga nelaɗo maki on fiji on tardi haqqun alallah ko haqqe ko forcé e hoore Allah e jungo Allah Allah yartafi'a shay'in wonde o ɓantata fi goɗɗum o mawninta o hittinta o teddinta o townata fi goɗɗum min addunya ka aduna ɗo illa wadahu sowna o joltinayi ɗum kadi ha fo wiya rawa al-bukhari mo o lammini wo o fallaymo mo o sellini wo o nawninaymo mo o wurni wo o waraymo mo o allini wo o perdinaymo koko on tigi mayi acci jawdi ɗiɗi jawdi ndin perdi accimo lanni accimo ɗum ko gikku Allah no naya sikko an ɓa a heeɓi siste waɗɗo ka haqqille mo kanko ɓa o laamike o follotako o awa yo andu ko kanko noon follorta kadi hara no boniri no yeliraka yettiraka yo Allah on dandu en kala moƴƴireji e ɓantal e jaahu e daraja e barki e neema e ko Allah subhanahu wa ta'ala on okki en yo Allah on ɓeydan en naɓirde yeeso ha hattirde men nde wona jannatul firdausil a'la wallahu a'la wa a'lam.